Ibihe byiza cyane kuri mwese. Lionel Messi rero amakuru ari kumujyana muzamuka akora akanya ni menshi cyane, gusa ariko ikipe ya Barcelona ikaba isa nkaho yahunze uyu munsi, ikaba yahunze rero no kuvuga iki Jose Maria Bartomeu ntaho yigeze agaragara mu gusinyisha Francesco Trincao, akaba umusore wamaze gusinyisha mu kanya gato cyane mu officializa ijambo ararifata Bartomeu arita atamu makara mu byukuri sporting director w'ikipe ya Barcelona Roman Planes akareo wisobanuye avuga ati Trincao ati turashaka azakina n'abakinyi beza cyane ku isi, atabakinyi beza ko cyane ku isi rero tugomba kubasinyisha ati kandi tugomba no kubatunga mu ikipe yacu. Bamubaje kuri Lionel Messi yavuze ko ngo nkuko president Bartomeu abivuga ndetse n'umutoza Ronald Koeman babivuga ngo bose ngo bakabahura ku kintu kimwe gusa ngo nuko Messi ariwe bagomba kubakiraho iyi projet nshyashya. Mu byukuri umuyobozi wabonaga ko nta kintu kizima na kimwe avuga. Radio Chata yamaze gutangaza ko Jose Maria Bartomeu agomba kwiexprima uko abanje kuganira na Lionel Messi, akaba rero afitanye nawe gahunda rwose yo kuganira nawe, ubwo ni affaire gukurikirana cyane. Hanyuma andi makuru ari kugenda azamuka kuri Lionel Messi nuko umunyamakuru George Nicola wa ESPN mu gihugu cya Brazil, akaba rero uyu munyamakuru w'inshuti cyane Neymar yamaze gutangaza yuko Messi mbere yuko atangira fax yabanje kuganira na Neymar. Hanyuma Messi ngabwa Neymar ati nimba ushaka ko twongera gukinana ugomba kuzanjoininga ukasanga mu ikipe ya Manchester City. Undi muntu umaze kwiexprima ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane, akorera Periodista Deportivo, ni ikinyamakuru akanakorera Onda Cero Radio, hanyuma kandi akaba anakorera Academia Radio, akaba afite ibinyamakuru byinshi cyane agenda akoraho n'umwexpert ukomeye cyane w'umusaza. Akamaze gutangaza ko Lionel Messi icyemezo yafashe ngo ni icyemezo ntakuka ku makuru yifitiye. Hanyuma kandi umunyamakuru akaratubwira ko Messi bishoboka ko yasohokera ku buntu mu ikipe ya Barcelona nyuma y'imyaka mazemo. Ikindi nyuma y'ira close ivuga ko ashatse gusohoka agomba kubimenyesha sezo iri kurangira, kandi ikindi FIFA muri uyu mwaka ku mategeko ya FIFA sezo izarangira ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani, kubera ko sezo mirarangira nyine muri uku kwezi kwa munani. Akaba rero Messi harimo ingingo nyinshi cyane zimurengera yuko yavira ku buntu mu ikipe ya FC Barcelona. Hanyuma timu Vicari akaba ari umwexpert wa Sky Sport muri South America, akamaze gutangaza ko Messi kuva mu ikipe ya Barcelona ari ikintu kiri bushoboke cyane, kandi ikindi Barcelona nyuma y'ibyo yayikoreye nta mpamvu yo kugira ngo ize kumunaniza, nimba ashaka gusohokamo ngo bagomba kuza kubahiriza iki cyemezo. Hanyuma Gary Costelli uripotingira Sky mu kanya yarahagaze kuri biro ya Barcelona, akaba amaze gutangaza yuko uyu munsi rwose ku ikipe ya Barcelona nta kindi cyavuzwe uretse kuyobyura ari ba officializa Trincao. Ikindi akaba ngo abakozi bakeya cyane bo babashe kugera kuri biro ya Barcelona uyu munsi kuri headquarter, uretse cyane abantu bakora muri basket ya Barcelona nibo bagaragaye cyane. Hanyuma amakuru yakuruye nuko Lionel Messi yamaze gushyirwa kuri liste y'abakinnyi bagomba kwitabira ku cyumweru gupimwa covid, hanyuma bakanatangira imyitozo ku munsi wo ku cyumweru ndetse no kuwa mbere bakanshena batangira pre-season. Andi makuru ari kugenda azamuka ni umunyamakuru witwa Gerard Romeo amaze gutangaza yuko wahoze ari vice president w'ikipe ya Barcelona mu buryo bwa economique Ferran Soriano akaba ari chief executive w'ikipe ya Manchester City, yaba yatangiye na entourage ya Messi kuganira uburyo bazana Lionel Messi mu ikipe ya Manchester City. Hanyuma akaba ari kubapropose yuko yamuha imyaka ibiri aramutse aziye ubuntu, hanyuma akaba yamuha umushahara n'umudasanzwe ufatanya ikipe ya Barcelona. Ikimakuru Ore mu gihugu cya Argentine cyo kiratubwira ko Messi inkuru ye yateje rwose ikibazo ku isi, hanyuma kandi inzira ze zishobora kuza gusoreza yerekeza mu ikipe ya Manchester City. Hanyuma Guardiola akaba ari umwe mu bantu ngo b'inshuti ye magara mu by'ukuri, hanyuma na Sergio Aguero ngo akaba amuba hafi. Ikimakuru kinakomeza kitubwira yuko amakipe 8 ariyo yashyizwe kuri liste yuko yagura Lionel Messi, akarimo ikipe ya Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, Inter de Milan, AC Milan ndetse n'ikipe ya Juventus, nizo kipe ziri ku murongo zo kuba zamugura. Hanyuma batebya ntibabura. Ikimakuru Extra mu gihugu cya Brazil cyandikira mu mujyi wa Sao Paulo kikaba kitubwira ati mu by'ukuri nta mwege mwakipe mwe nta mwanya mufite wa Lionel Messi. Ikinyamakuru kibaza Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense ndetse na Flamengo, ndetse urabona ko cyamwambitse jezi zayo makipe mu by'ukuri. Hanyuma kandi na hano mu Rwanda ntihabuza biyameniya, hari ikipe ya Rayon Sport ngo Messi yabonetse rwose for free bamugura. Hari ikipe ya Gasogi n'umuyobozi wayo Kensi nawe ngo abaye ari fure rwose bamuhangana na Rayon Sport hano mu Rwanda. Nizo kipe zamaze kwidekarara ku social media.
buretse ko zinafite abafana benshi banazikurikirana niyo mpamvu zivugwaho ibintu nk'ibi ngibi rezami ibihe byiza cyane rero Imana ibarinde turongera mu kanya gato cyane muri Trace Foot saa 12 kuri Radio 1 hanyuma kandi nanababwira ni mukomeze kwirinda coronavirus covid-19 mu by'ukuri tumereye nabi